live ubungubu ku rukiko mu mwanya watambutse hakaba hageraga ababuranishwa 28 barimo gushinjwa ibya bifite aho bihuriye n'iseruka ry'ikipe ya APR. Bikaba bivugwa yuko abangaba bimwe mu byo bari kuzira kuba harakoreshejwe amatike y'indege hakoreshejwe ingengo y'imari ituruka muri Minisiteri y'Ingabo. Ngira ngo murabizi yuko iyi kipe ya APR ifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo bya hafi cyane rwose. Abangaba rero tuvugana bakaba bageze ku rukiko rwa gisirikare hano i Nyamirambo ku nshuro ya kabiri. Ariko ndabandira gusuje wowe umurikiye wo ukurikiye Watch Topic, niba rugambye ugeze kuri no muyoboro ibuka ukande subscribe kabisa, maze ngewe tugiye kubana nk'abandi fixe nk'ibisanzwe mubwira ngo kanda subscribe tubashe kubana umunota ku wundi. Kuri inshuro rero ntango nje gutinda muri byinshi, ahubwo ndagira ngo wowe udukurikira, wowe tubana akanya ku kandi mubwire ngo be standby, bawiteguye kabisa, kubera yuko mu mwanya uri imbere turaza kuguhereza updates zose z'ibyabereye ku rukiko. Ngira ngo urabizi yuko uru no rukiko rubera mu mwiyerero, kubera yuko nubwo harimo abo banyamakuru wumva, ariko harimo abasirikare batatu, akabamo nabo mu rwego rw'igihugu rushinzwe abagororwa ndetse yewe n'umuvugizi warwo. Byumvikane yuko ari Minisiteri y'Ingabo irimo ibikurikirana, kubera yuko abasivile bafatanyije icyaha n'abasirikare. Ubu ngubu nango icyaha kirabahama, nango twabita abanyacyaha, ahubwo tubita abakekwaho icyo cyaha. Abangaba rero nabarimo Ndayishimiye REAGN cyangwa umwite Rugaju REAGN wamenyekanye kuri RBA, kandi harimo Ishimwe RICARD umunyamakuru nawe w'imikino kuri SKFM, ndetse hakabamo na ANTHA biganiro nawe wahoze muri uno mwuga. Harimo kandi abandi bagiye batandukanye, ngira ngo harimo Origine, harimo ba Kapiteni Mutoni, n'abantu benshi bagiye batandukanye, umuvugizi w'urwego rwa RCS cyangwa urwego rw'abagororwa hano mu Rwanda. Rero urumva n'urubanza twavuga yuko rushyushye, n'urubanza twavuga yuko ruteye amatsiko benshi, gusa by'umwihariko urubanza ruteye amatsiko abakunzi b'umupira w'amaguru, kubera yuko harimo abanyamakuru cyangwa se abasesenguzi b'imikino by'umwihariko mu mupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda, bakaba ari bamwe mu bakunzi. Urubanza rero ubu tuvugana bakomeje gutegereza umucamanza narimo ahagera, ariko urubanza byange bikunde ruraza kuba, gusa rubere mu muhezo nk'ibisanzwe. Ariko ikiriho niki nuko Iwacu Topic natwe turi tayari yuko urubanza uko rukomeza kugenda hanze y'urubanza uko bimeze turaza kubagezaho akantu ku kandi. Icyo tugusabye rero nuko we utarakanze subscribe ubanza ugakanda subscribe. Icyo tugusaba nuko uweho ukiri mu rujiro wibaza aho wakura amakuru, wamenya yuko Iwacu Topic ariyo ihari, kubera yuko turakugezaho amakuru yizewe akantu ku kandi. Nakubwira ngo kanda subscribe rero, ubundi urebe niba uri umukunzi wa ANTHA biganiro, urebe uko urubanza ruza kurangira. Niba uri umukunzi wa REAGN Rugaju, urebe uko urubanza biza kugenda. Umukunzi wa Kapiteni Penina Mutoni, ngira ngo mwese niyo waba utari umukunzi wabo ngabo ufite amatsiko yo kumenya uti bijyanye n'ubutabera biragenda bite, ndakubwiye ngo kanda subscribe ubundi nze kuguhera amakuru ku gihe.